namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, namuntlha of course hi ta hi vuya eka conflict yi nga kona between Papa Penny na admin ya yona tintswalo hi nge za ha wasta nkarhi la because after she was ranting on Facebook, she created a live video la ku address titiya live yi leyi swinene but I think it like he cut at the end there. Yeah, I also like mhaka ya query xa tika Mr. Post leyi nga tsariwa yo a ku tirhisiwa makhwiri hi toko what she had to say about that. Let's go. So the reason ya ku va ni vula leswiwa ni vulela hi timhaka ta ku post liya ni nga yi endla recently leyi nga leader ku va na ti-problem ta so a ni ngo yi endla hi timhaka ta ku I'm starting a war. Post liya loko ni tsala ni ve ni hleketa ku okay hi ku una post yo karhi leyi nga ku trending yi vulavula ku na hi timhaka ta ku na n'wariphondo n'wayini zama ku tlherisela hi ndlela leyi ni nga tsali vito ra munhu ivi ni tlherisela hi ndlela la not knowing ku ri ta backslash. If I knew, I don't think ku ta va ni tsaleni ene loko ni swi hleketa kahle a swi nghenisanyana na timhaka ta ku campaign what cause mina ni study vanhu va ka Gaza loko i lava attention sungula beef endla hi nga ri u ndla beef i ta swi vona ku vanhu va ta inani and a ni swi endlela hi mhaka ku ri hi Saturday va hlangana le a Xilomani swi ngo draw attention ya so under this post swi nga endleka ni fika ni comment hi that poster ya ku kuna event yi nga ta humelela hi leswi nga inana ka mihleketo ya mina then ripela swilo leswi swi ka swi trenda na mina kha ni swi hlaya ni kha ni hleka ku ya swilo leswi swi le ku fambeni without knowing ku ri hey ku ta na nkinga. I remember the very same day mvulavule na vona va kha va ku va Joni a va zangu nga swikhumba a va zangu va nga va na mhaka na swona sweswo ivi the following day van phone va ku i ncini leswi i nga swi posta ka Facebook ni ngo kuma ti-calls ku ri kasi page leriya ku humelela hi ni rona loko na ta mukoma ku na vanhu lava va byeletela ku va va hi kume message mawutwa ku message lowu u kuma ku yini but a flow she can flow and then yi vona ku yi tsama ku endla na leswi I don't know ku vanhu va lavo lwisana mina or njhani I don't know ivi ni ku okay recently mina ni tala ku vulavula ni kha ni posta hi timhaka ta bolo and bolo is part of entertainment, right? Part of entertainment ivi va ku i nga tsalatsali hi swa bolo ka page liya ivi no ene plus na swin'wanyana ni nga swi tsala ivi va ku sweswiwa va ku from now I continue ku ri i tsala hi mina ntsena. And mind you, there was this post, kuna posting one ani postini la ya I think ya ka Jim Galalume ba kha ba ku bala ba mani van'wanyani njanja and mina hi ku vona ku okay page leyo wena vanhu va ku hambana va Mozambique va yini va la kaya maybe one jinga loko no yi posta ka this page hi ku ani meni munhu wo rhandza ku twela yi ta va na lead ya ku mani lava va kumeka. Loko ha ri kwala already guys na yona answer yo hapa va phene impela page leyi ya ri tiva na munhu loyi ya n'wi tiva tintswalo na loko ni yingisela ni live leyi yi kombisa loko na relationship yikulu swinene and i khale nyana swo tala hi ta kha hi swi tsematsema kwale but in overall ni swi twini ku va tivana. Yeah, meaning in other words, yes, Papa Penny, you know, run off the page. However, you know, full knowledge about the page and the page they retiva unga khale. Varaka vateresana with this lady.
swi nga heta hi khe hi swi langutisa na macecele ya page leriya ka ri suka kwini and stuffs but yona yi na knowledge about the page and i page leri hi ngo technically speaking na yona yi va yi kha yi run as yi va yi kha yi n'wi sendela ti-clips ta ku hambanahambana ku a ti-posta. So yes, yani hambukini la we have to acknowledge that it's a fact. However mhaka yo endla video ka ri pfariwi yini hi ku chava Mr Post a yi nga swi endlangi kahle. Yona fe yo kombisa timhaka to yes yi aware of the page, however swilo leswi admin a nga swi posta la a swi associate na yona a va nga swi discussanga leswi a fike endlise swona not swo page yini the page dediya leti nga close related na yona, no a yi ri wrong la baba pin and stuff like that. So yeah, so if you are kombisa ku apologizing to yona about that matter or ni ku ni mfakela kunene mi swi twa ku mata apology no swi te njhani se hi vona yi ri karhi yi n'wi chingela hi clip yaleyi hi vulaka yo pejara yi ri te let's go. Ni ta endla a ri perini ra shela mnduku everything. Remember post leyi a sayina 2 days yalaya shela mnduku phekani later a na kota ku vona mama 8 I think a na kota ku vona screen sa mi ri kamareni ni rivale na phone a siphungo se cause ni tirhisa xipolipoli ivi ku ta yin'wana sisi wa mina xi ku na call and by that time a ni ri ka another phone call na boyfriend ya mina. So ku ta n'wana sisi wa mina xi ku na call so and then ni ku i mani a fowunaka and a ni rivele kambe ni siye phone leyi ivi ni hlamula phone liya with excitement ka ni khala yo ivi hey a ve swona ku no la ku no problem va vulavula ku swona va ri henhla ni ku la I have to calm down mostly na calm down ti byela ku swi ta hundza ni swona ku la I have to calm down va vulavula va ku ya kombela pfala page liya ni mara tala mi nga ta va hlamula vona ni te okay dropa phone ivi continue kha ni vulavula na munhu wa mina hi phone na yena a nga twisisa nchumu ku humelela yini because I never changed the tone continue ahead mara loko ni kha ni vulavula na yena hi phone swi vuya swi ringa la ku hayi mani no munhu loyi a fanele ni n'wi text twisisa ku ri kasi ku endlaka la ni ve ni ndla sweswo ni n'wi texta ka WhatsApp ni apologize. I don't want to like n'wina vanhu va Xikwembu ni apologize ni post leya mina ni apologize ni post leya ivi va senda swivokiwani leswo swa emoji leya yo and once munhu a senda emoji leya yo a nga reply a nga tsala na swin'wana swi ri u accepta yini apology ya mina mistake yi endliwa yini hi vanhu and mani nga swi tivi ku swi nga fika laya I never meant any harm. Fine ke mind you phe a ni le phone na tlhe ivi va gina va tsala swin'wana swi vhele va nga no va phone va vula sweswi nga vula swona I know before that after loko va te anyone ivi ni hetelela ni va hlamula ku yini na ni ku page ni nge yi pfali hi mhaka ku page leyiwa ya mi pfuna a ni nge yi pfali page ni to refraina ku va ni endla yini na ni endla swilo leswi ni vona ku leswiwa swa mi lwisa na vanhu ene mina hi post leya a ni na post leyi a va nga yi vonangi ni yena ya screenshot ta post lani ku mina a ni replya hi ku ya hi post leyi i va ni hlamula ku a ni nga swi vonangi next time u communicate na mina swilo swa so yeah okay it's fine hi ta communicate page a ni nge yi delete tiva ku se hi hetini ni ri fine mbheda ni nghena ka Facebook ni ya cica ni ya delete that post loko fika ni delete that post a ndzi byela ku se swi helini vutomi byi ya mahlweni. So immediately ni heta ku vulavula hi phone na boyfriend ya mina ni cheka WhatsApp
pala page liya. I'll create my own page. Sentsalan nyana yin'wanyana ti-paragraph nyana tin'wanyana so and ni va rhuketela ani mo rhuketela mina ani va rhuketelangi ni yo va hlamusela ni va komba ringeta ku va kombisa ku whoever la nga behind this thing la nga ku mi byeleteleni sa YouTube apa phela ani la ku Mr Boss antena ti live ma ku I lava head on sa YouTube nga swi teka ta Mr Boss a dyi kwati ngona dyo a ti ka dyi lava head on yi nga va yi kha yi chuhise ngopfu swona ngopfu in overall but in overall okay yingisela guys loko swi twe story lexi loko connecteni kahle hoyo Papa Penny va tiva na munhu loyi ende Papa Penny yi na full knowledge about page leriya a yo hisa hala na hala and should be wrong kuba yihemba in public like that kwa page aware for it yes I run hi yona and lo mistakenly and wa kha la behind the scenes you see no munhu wa kho va n'wi tiva a run the page so most of swa nga basa guys stuff so page lera nona hayi ku katsakanya la loko hi landzerisana in overall kahle page leri a ku ri ra hi tintswalo initially lo ni kha ni landzerise even ni kha ni yingisa no ndlela ku kota ku summarize nyana la as mi swona ku se ya ri sungule hi 2022 loko a ri create as mi swona ku a ku ri ra hi tintswalo and then a ri cinca ri va ra Papa Penny loko a kombisa laha hi 2022 November 23 if a kombisa timhaka ta ku the reason behind la ko timhaka to I Papa Penny yi kota ku va yi phushiwa in terms of site ra music ngopfu a nga ri site ngora ti-politics no mhaka leyiwa as mi swona kwala and then 2025 ri tlhela ka tintswalo and stuff ni mi tintswalo ekwa va kha va holova nkarhi wun'wana Papa Penny se ku tshama kha ku holoviwa a ku tshama kha ku holoviwa hansi nkarhi wun'wana loko hi cheka ku ri ka malembe ku pfa ku va tintswalo then se tlheriya kambe ka Penny as mi swona ku 2025 so xi indicate ku ri page ri ku ndleka mali as mi swona suspect swona ku yi nga ri ndla mali xi indicate ku no this page is not making money hi mhaka ti-restrictions ti nga kona ka this page next loko hi cheka la small hlamala ku mani won ti-live like ku hana ti-live because i kombisa ku ti-restrictions ti endla ku na ti-live ti nga vi kona because loko hi zama ku ri filter out this whole page ku hava live mani chekini xana ku nga ku na live so this whole page ku hava live the whole page ku hava live i kombisa timhaka to ti-restrictions mara ni kha ni hlaya tin'wana timesa ni pfani swi vona ku tsariwe ku ya ku ta va ku ri na live and stuff loko ni kha ni ri cheka page leriwa and stuff like that kwalawa a swi fa swi kha swi va kona nyana kwalaha I think ni nga ni swi vone ka loko ni kha ni scroll ni nga ni swi vone ka maybe ka I think it was 2024 loko ni kha ni scrolla laha ya it might be 2024 laha ni vone kha swi kombisini ku ya ku ta ku na live nyana kwalaha loko ni hleketa kahle loko ni kha ni scrolla kurali ngopfu or hi leri as you can see I'll be live in the next 45 minutes gwaza mkhonto and stuff as mi swona kwala so swa ku swona sama loko restrictiwa swi ndle ku nga ha na ti-lives and stuff like that swi swa nga kombisa swona tintswalo loko ni kha ni yingisela live la mara loko se ni kha ni yingisa swi komba ni a lan'wini sort of I don't know because ni fika ni twa a kombisa marito lawa let's go page ri ya mahlweni a luta continue loko swi ta nghenisa na maphorisa na yini xikarhi ku ni tirhisa page yini cause swi so endzeni ka mall ku na tixopo tixopo leti nga laha ndzeni ta renta loko xopo yi nga hakeli rent mi twa kahle ne loko xopo yi nga hakeli rent va yi humesa endzeni ka xopo ka mall va hoxa xopo yin'wanyana loko xopo liya a yi xavisa tifoni va ku cellphone repair shop va ta fika va cinca loko nghena King Pie va hoxa kwini King Pie ku va business as usual until loko mani ku I'm not saying ku ri page leriya a ri renta ka mina a ri nga renti ani hakela everything subscriber with my own money everything like a page leriya so ku to cinciwa mavito
ya vona because loko wo continue no continue kha ni tirhisa mavito ya vona swi nga endleka ku va na problem amahlweni se mi kuma se ni vuya kwala ka Facebook na account number no ku mi kombela ti-donation to hakela tiloyara se hi le court hi swilo leswi ni nga byeriwa ku ni swi yimisa and stuff like that. So so she's willing to page mavito and stuff if it's so and then when I go a page I mean like a certain post which she wrote here on top she indicated the page swi nga kota ku va ri cinciwa after loko ti-restrictions ti liftiwini kambe swi ku sweswiya oh yeah in July so xal siku swi ta endlisa ku yini hi leswi a ni lava ku va ni ni mi update hi swona and stuff like that yeah ku loko ti-set restrictions ti susiwe ni July page ri ka cinciwa ri va papheni hikuva ni ti ri ku holoveni and stuff but loko ni check out the page recently yeah ka ku postiwa about Africa Mayibuya as you can see 1 hour ago loko ni kha ni endla video loko se ni ya cheka ni fane kuma ku se ku na a post as mi swi vona kwalani so swi tiko mina maybe va nga va lunghisini I guess so namba va penso ta hi khe hi vona but hi laha update yi fika kona it's uncertain ku swi le fika kwini sweswi ku ni twa kha ku misano a yi n'wi blockeni ka WhatsApp leswi a ni update because ni twa na ku yi ngo n'wi unblock anytime yi nga yo kwata so swi tiko mina so far hi nga ku ya va ku fumela nyana a va ha titimeli ku loko za posta leswi swi komba ku na ka ha ri na vuxaka byo karhi and stuff like that leswi loko ri amukeza swi ska panta ku vula mi subscribe gede no rhwalela loko ni nghena kaya hambi no fuma ni nge tlangi hi van'wani gede na rhwalela loko ni pfala kaya hambi no fuma ni nga mi endleli manyanga vusiwana na byi tivanga kona wo byi rhandza ku va ku swilo swa misava swa tihendlekela Xikwembu wu ni nyiki male kumba ni ta wu pfuna ndyangu wa ka hina Xikwembu ni nyiki male kumba ni ta va pfuna va makwenu wa mina Xikwembu ni nyiki male ni ri ni nyiki male